ngene pointini lami lokugcina nje ke sengizothi ngishaya ikhona nami ngivalelise ele yenzondo yabaculi ukuthi kunenkulumo ekhona ezithi abaculi kubukakala ngazuthi kunenzondo ekhona ngoba even nokuphusha umcimbi babukakala ngazuthi abaningi bayiqhelanisa nakho even kuthema kwenzeka ingilimanga ngiqopha umlando ngishaya imillion within 1 day nama hour kwakhona abaculi ekubukakala ngazuthi abakuvezi lokho ngifisa ukusho lokhu sizosakithi ukuthi ngidaleke ngawumuntu omuhle onenhliziyo enhle umuntu ophila nami angimkaleli ukuthi engakwazi ukuthi aphile nomunye umuntu bayazi abafowethu umuntu mina engiyomthethelela kuphela umuntu ongangazi umuntu ongaziyo ngeke ngimxolele ngiyomtshela ukuthi uyaganga ngoba wena uyangazi abaculi bayazi ukuthi ngumculi ophilisana ngefreedom ngendlela eyisimanga angenankinga nakancane uma ngifika emculweni ngizocula ngangizocula mina ngingukhuzani angishongo ukuthi ngizofika emculweni ngithole imboko zokubambelela abaculi bangama brand ayimele abasebenzeli kwampungose uma umculo ekwenzile ukuthi akubongele ngalelo langa noma mhlambe ngelinye ilanga ngakwenzanga angimele wena umkhweshini ezif umculo ugade imovement yakho ukuthi wena wamuva nje siyakubongela wamuva siyakubongela nanokuthi ke sebengibongele kakhulu abaculi kuningi izinto esengizenzile bengibongela namanje njengoba siyemcimbini sihamba nabo abaculi angikwazi kuzothi ngithi why ningangibongeli ezifu sikhona esasayina khona phansi ukuthi bohlezi bengibongela kuyiliqiniso elingephikwe ukuthi bakhona abaculi abasetshenziswayo ukuthi abafake inzondo kumina ngiyangime ngento eyodwa ngithi uNkulunkulu sengiprovele kaningi ukuthi umuntu oattack mina uvela aphuphe nje phambi kwabantu bembuke aphele nje ngoba ngisuke ngena hloso noma ngisuke ngingaze ngimone ngalutho usuke nje sebenzisa inzondo yakhe ngokuthi angizonde ngalo ngongena sizathu so ke ngiyaye ngithi hayi uzobonela yena lo mculo wenza lento ayenzayo ngoba ngisuke mina akekho mina umculi engake ngamdelela akekho umculi engake ngamkhomba ngenjumbane ngamhlasela ngiwumuntu nje onje odalwe nje kanje ohleze ihlekela yebo amaphutha ngiyawenza nami njengomuntu kodwa ngeke nangibambela igqubu ikakhulukazi ngiyena umuntu osondele kakhulu emaphutheni mina ngisho ayincwadi ngiwumuntu odiscipline ngendlela esimanga ngisho emgwaqeni uma kuthiwa ngivinjwe iphoyisa sole ngivimbela ukubingelela nje lithi ayisibona imoto yakho qhawe uphushe nje kahle sayiza impela ingoma yakhe idle ikhotha ithi umjolo lo left and right hayi ukuthi usuke ezonginika ithikithi ngoba ngidiscipline ngendlela eyisimanga so ke kuyake ngithuse mangabe ngempela uthola ukuthi ngimataniswa nezinto engalungile emavikini nje ambalwa edlule ngaba nephutha kakhulu ngiyajabula ngoba umfowethu quality wangixolela futhi into ayisho ngesikhathi ngixolela sixoxa wathi Mpungose angikwazi unamaphutha futhi angiwazi unxa wakho futhi akaze sihlangane nawe kuthiwa une attitude uhlezi umuntu oyedwa angeke namhlanje ngokuphaphalaza ngokwenza iphutha elilodwa bese ngithi mina ngizokubambela iqhubu kunabantu abenza amaphutha sokuzaphuma benconywe abanye bebizwe ngeinkunzi ngamaqhawe kodwa namhlanje mina ngenza iphutha isizwe sakithi ngilindele ukuthi singixolele ngaloko ngoba angiyena and nami kufuneka abantu bazi ukuthi joba ngikhona ngibhilitile nginje kunabantu abazoganga ngami ngendlela ezahlukahlukene kunabantu bazongizama benginyakazise so ke uma abantu bengikhwifa ngeintelezi bengithela ngezibonkolo bengifisela kunabantu abangifisela okubi kunamaphosti nje bengiwabona bethi hayi kuzuma sikande uzolawuleka kumele ube khona indoda ezolala ngoxolo manje sesikhathele so kunabantu abaningi abangibambela inhliziyo kunabantu abaningi abafisa ukuthi abathi kanti niyozala enzeni iphutha kunabantu abaningi abathi lo mfana kanti yena yini yena walokho ephumelela nje yabo ake kuphumelela abanye kunabantu abangasafisi okungibona ngiphumelela kunabantu impumelelo nje nami asebethi nje hayi lo muntu usenje ngeqembu elithile lebhola mhlawumbe senje ngeSundowns kanti yena yini ewine njalo
suke noma ngabe edliwe bese celebrate wonke umuntu. So ke ngifisa ukusho ngane zakwethu lesa senzo esenzeka ngoba kaza ngisikhulume kanje nginibhekile. Lesa senzo senzeka ukuthi ngibonakale emphakathini ngiphakamise isandla ngixolisa kumdali wangidalayo, ngixolisa ngimama nobaba, ngixolisa esidalweni sakithi, ngixolise kwabakithi nabasekhaya mami, ngixolise bangani bami, ngixolise ihlobeni, ngixolise kubalandeli ukuthi akuyena ukhuzani loya, ukhuzani owayifakwe isilingo noma wayilingekile. Akekho ongaduki empilweni, akekho umuntu onyathela 100%. Akekho umuntu othi yena mina nje akaze ngihone lo ngazalwa. Akekho umuntu othi yena mina akaze ngithuke sengiphakamisa umoya ngathi ngiyahluthuka lo ngazalwa. Vele uma ngabe umuntu odume ngokwenza izinto ezinhle phambi kwabantu, uma ngabe sewenza okubhedayo, abantu bakunaka kakhulu ngoba suke bengayitsheli ukuthi leyo nto leyo nawe uyayenza. Ingakho omunye umuntu uyezethi awukodwa ntombazi wami uhle ngathi awuyingishe toilet ngoba usuke ebuka ubuhle bayo, ebuka ukuthi akwakwazi uyifanisa naleya ndawo esuke yase toilet ngoba usukazi lo muntu lo umuntu omuhle ngayo yonke indlela akamcabange eya kulezo ndawo. So ke nami njengomuntu osemculweni owenzela abantu izinto ezinhle, uma ngabe sengenza into ebhedayo nento ephuma eceleni, vele kunabantu abangithanda abazophoxeka abathi lo mfana sesimthwale kangaka sithi umfana uyaphila wenzani. Ngiyacela bakithi ukuthi la khona enhlizweni yakho wena ongithandayo la engathinta khona kwashayeka kabi, ngiyaxolisa ngaphunduleka futhi sekwaba khona izimo zamafoni manje esevele isabalalise yonke into ngeenhloso ke ezingalungile. Ngiyaxolisa lo mfowabiyela, ngiyaxolisa nakubafowethu abaphila nomfowabiyela, ngicabe ngixolele ngokweqiniso ngoba ngiyazisola umdlalo loya odlalwa ukuthi ngangaze ngize ngifike esigabeni esinjeyana ngoba kwakwenze njani. Ngazisola in a second le nto yenzekile ngathi kodwa Nkosi yami ngenzani, yini le engenzayo, uNkulunkulu engibusise kangaka, ngishoda ngani ukuthi ngaze ngenza into kanjena, bekunani ibinamathelile yini leyo nhlamba. Ngiyazisola kakhulu phambi kwenu, angazi noma enhlizweni zeni la bengihleli khona ngisawubuye ngihlale yini ngesenzo engasenza, noma ngabe angisawubuye ngihlale enhlizweni zeni la bengihleli khona, kodwa khona uma ngixolisile ngiyogezeka enhlizweni. Ngiyaxolisa kakhulu, angiyena umuntu onjeya noxolo lwami angizenzisi, ngixolisa ngoba ngixolisa kulungile. Mangabe kumele ngijeze ngalokho ngijeze ngoba vele ngona, ngoba ngiyazi khona abantu abafowethu abaphila naye uquality abawumtshela naye bethi umfana waxhaphaza washwacima kanjani, abawumtshela bemhlohle besho lokho nalokho. Kufanele bekwenze lokho ngoba wonke umuntu uyathanda ukuthi umuntu aphila naye angamboni ekube ngazuthi khona into embi ehlakala kuyena. So ngithi maluju kuleyo ndawo kubafowethu nesizwe sonke, ngiyacela sizwe sakithi uma ngabe khona la engona khona noma khona lapho nibone ngathi ngishayisa khona, ningixolele, ningangidubi ngoba ngingane yenu. Uma ngabe mina ngingasami phambi kwenu ngizoma phambi kwabani, ngiyacela nje sizwe sakithi ukuthi ningishashazelele kuleyo ndawo, kudluleni nabaculi abangizondayo nabo futhi bengithethelele ngoba bayalazi iqiniso ukuthi akaze ngama phambi kwabo, ngama ngenhlamba, ngama ngane. Uma ukhona into engayizwile kahle ngomculi ngiyamfonela ngithi awunangizwe inkulumo ezithi achazayo. Angiyena umuntu okhandashisa, ngiyena umuntu okhanda lemtshelo kwakhe, ngumuntu mina ohloniphayo, ngumuntu obazisayo abantu, ngumuntu ophokophelele phambili, ngumfana obheka impumelelo, ngumfana othanda izinto ezinhle. So ngiyafisa abafowethu ukuthi umculo siwuphathe kahle ngendlela eright, siqhubeke siye phambili, sesekane sishayane nje, kushawane nje ngengoma okuyona sayizela kudukuzwane ngengoma. Bayasha abanye abafowethu bathi ayike isifikela ngithanda khona la khona abaculi ababukakala le game yomculo sebeyithathile bayiletha engomeni, ngoba siyababona amaqhawe ehamba ngeemonto, eshutha imoto, siyabona amaqhawe egqoka impahla ezibizayo, siyabona amaqhawe akhile ekhaya okuyinto enhle, kodwa ke egcineni kosuku into yahlanganisa nawo amaqhawe ingoma. Uma ngabe amaqhawe ekhipha umculo ejabulisa abantu, ilokho esikufunayo. Siyabagqugquzela amaqhawe ukuthi awakhipheni umculo, ashane nje ngadukuzane nje ngengoma, kube kubhuku ngengoma ngapha nangapha, kuthiwe nje hayi babangani abantu abalo lapha, hayi babanga ingoma, yabo. Singathenana amandla, kungathi uma ngabe mina ngikhiphe ingoma uzothi wena ngikhiphelani ingoma, ingani yona into engiyizele. Kufuneka wena kube wena oshaya ikhwele uthi nakho-ke, yabo, nakho-ke shaya ingoma bafana, ingoma thina siyifunayo, yabo. Ungasho ukuthi manje mina ngikhiphelani ingoma, ngiculelani mina. Sengafica udla nje lapho ngithi udlelani manje wena, ngoba nami ngiyadla ngapha.
udlelani kanye nami mina nje bafethu nginayo lonto kodwa ngiyangithi sengiyangithi mangixoxa nezinsizwa zami ngiphela ngithi mhlambe isiphiwo sami engasiphiwa mina nginakho ukuthi mangenza into enzo wonke umuntu kube khona abantu abagxeka ukuthi ngiyenzelani lonto mina ngihamba mina ngiyonikela mina noma ngibuyisele emphakathini mina kunabantu abathi angishuthelani ukuthi ngiyanikela kufanele ngazi mina ukuthi abantu bengazi ukuthi ngenzani kodwa ngiyipublic figure mina kunabantu ababukela kumina kunabantu mina abangibuzayo ukuthi ubani ukhuzana simbonanga lapha lo mfana yini kukanje yabo ngeke ngakhuluma nomkhulu Khehleles ngibona ivideo ayenzile ekhuluma ngami sakhuluma nje ngathi umkhulu akazi ukuthi mina sengahlezi ngikhonjiwe mina mangenza into kunabantu abathi uyenzelani lo ufuna ukubukwa kodwa mayenziwa abanye ku right mina ngiyahlukunyezwa kodwa angeke ngikhale namhlanje angeke ngibalise namhlanje ngoba kunabantu abazokuthi kumele bekuhlumeze mawuthi uyakhala bethi ufuna ukudatshukela kunomuntu ofuna nje ukubona ulele phansi kunabantu engathi mangifana namhlanje mina befuna ithuna lami bezobelithola belihlahla ngembazo bethi usangavuka lo muntu yabo so ke angibalisi South Africa ngifisa nje ukusho ukuthi abangixolela abantu kokunye ngoba ezinye izinto ngishaya inhlizweni ngize ngigcine nami ngihlukumeza ngisho ikhanda lami ukuthi ngizophila kanjani kumfana nje osemncane mina angiyona yona ilekhuzana angiyena umfana okhonze kakhulu ukuthi mhlambe abe ijoke umuntu umfana nje serious ongakwazi ukukhuluma naye futhi into eserious yaphambili kodwa ngeke ngidlale ngani ngiyingozi ke ngiyingozana impela uma kuza ekusebenzeni nokuphusha ke phambili ngiyingozana impela ngakushiya ukhathele impela mawuthi ufuna uncintisana nami ngoba nemncintiswano nje mina mangwena umncintiswano makho umuntu owina umncintiswano la uyabonga nokube mnandi kuthiwa awuyinkunzi bani andiyambona umfana kodwa ngengoma yakhe maka wina mina uyavotela lalela mina kuthiwa ngiyayivotela mangibona la emcimbini ngizovolunteer uma ngishaya ama-views amaningi wathengile uma ngishutha ngiyonikela ufuna ukubukwa mayigqoka impahla ezinhle noma ngagqoka lezo mpahla ezinhle zamfanele khona nje abantu abahlala bengimakela nje akazi ke ukuthi uma bebona makoti bayothini mayiphumelela awuthwele umuzi lo sekhaya hayi wawakhela usibanibani kunabantu ababiza amagama bethu wakhela ubani Twakhona insizwe yathi lona nje unethe nje wabhala leli gama libhala kulezi imoto zakhe uyaphumelela nje gqoka impahla ezibizayo wenza izinto yena nje yawenqeni akuyilo nje igama lomuntu leli igama lenyoka leli inyoka injalo ke ifuna ukuthi ubhale ngayo upersonalize ngayo shabantu baxeka nje khona abantu bahlezi bexeka nje uyazi ukuthi kunenye insizwa ngifuna ngiwenzele example sengiyavala kunenye insizwa ephelele ukugxeka hlale ungixeka yena insizwa njalo nje yonke into engiyenzayo ngisho ngenzani yaxeka la yangihlekisa khona ke kwathi ngirelease i-album nje namhlanje ngiyikhipha nje namhlanje yayingena ku TikTok yathi awayikho lento hani ngalandela nje bavethe ayikho lento mina ngazi ukuthi i-album umhlazi i-album ngeke uzwe i-album manje album mhlawumbe nginikeza 2 weeks that's why ngisho emaphepheni analyze emva kwesikhathi because i-album kumele uyilalele phinde udlulise insuku phinde uyilalele izokutshela i-album ukuthi ubani lo ngathi mina inzondo le athi bangimuzwa wathi hey yena umfana lona ayikho lento hayi ingoma zakhe namlayezo
base bembalela bathi hey yabona mawuqala ku track 1 ithi ingoma yakhe ngazabalaza bebuka abantu njengoba ngizama nje balela abantu bangizona mangiphumelela bethi ngithwele izinto ezenzakala kubantu empilweni general umlayezo loyo esibili ithi nomuntu onengane uyashela akusho ukuthi umuntu onengane ezokumela lahlwe futhi wakho umuzo ba umuzo ufuna umuntu osiko waphinde wavuka umlayezo loyo bembalela abantu yabo unumber 4 ngase ngiyishaya ngathi intshukantsukane thala bashuka abafana ngikhona ngani intombi ekade ithandana nesigwili ngoba ijwayela amafoni ijwayela imali ngase ngithi number 4 yasihluka ingoma isithi isala kutshelwa sibona ngomopho baqinisile amadala uma ngabe kunomuntu ongithukayo namhlanje umuntu engamsiza sitha sami lese ngasisiza ngathi number 5 ngathi ikhaya lapha ziningi ingoma bambalela bathi khona ingoma ethi ungathi mawusiza umuntu namhlanje bese uhamba ukhuluma ngaye siyogcina senqaba usizo lwabantu bantu babalela wathi hayi khona ke ya khona message ke ikhona nje ukuthi nje ke hayi lo mfana nje hayi angamthandi nje umbuzo wami ke wena lokungani uthi ufuna lento lengayithanda ngoba ngeke umuntu ophuza isavana umbone elokho ehleli lapha esitolo seHeleken isavana dayisa lapha uhleli lesitolo seHeleken Heleken kothi yababa Heleken kothi nje ibhodla lakho naselifishane Heleken iyadayisa isavana yakhe la iphuzayo yini engayikho isavana yakhe afike nje iphuza isavana yakhe ngoba nje bama-brand engakho khona olokhuzani khona o-Extreme khona bona osavana ngeke uthole umphuzo e-Extreme eyohleli hlala ku TikTok ezothi isavana nje ukuthi nje inepapalazi isavana nje ukuthi nje isavana yenza ukuthi umuntu avuke njengazizwa kahle ayi ukuthi nje isavana ihlupha ngokuthi yona mangabe nje uyiphuzile ngathi yababa isavana ihlupha ngokuthi hawu wena nje ukhuluma ngesavana nje kodwa uyiphuzi uphuzani hayi mina ngiphuza Heineken ungathi nje Heineken ungayichaza ngeHeineken hayi Heineken imnandi ayi kodwa nje ukuthi isavana nje ihlupha ngokuthi isavana yenza ukuthi ayi kodwa isavana nje ihlupha ngokuthi isavana yena nje mangabe iyadura isavana ihlupha bakhona abantu abajala umuntu uthi akangithandi uhamba kodwa uhlala TikTok shona ilanga khuzani this kodwa ngazaxoxa ibeat athi ibeat hayi ukuthi nje ibeat nje unjena nje hayi ukuthi njena axaka isiginci hayi ukuthi nje isiginci nje hayi kunje asuka lapha e-keyboard hayi ukuthi keyboard nje kunje nje hayi ukuthi studio nje hayi nje ukuthi usuthani mina ngisazongixekela imoto engahamba ngayo ngeyo record e-studio wazi yonke into ngami kodwa akangifuni abantu abanjani laba unamanga yakuthanda yasho phela ingoma yasho ingoma mina ngeke wena unomculo wakho omthandayo sengisho labaxekayo njalo unomculo wakho omthandayo urelease ikhiphile khuluma nje ngaloko ngamthandi wena nje ukhuluma nje ngalona nje ngamthandi wena ayikho lonto uyamthanda wena umuntu lo muntu oxekayo uma unamakhosikazi ake ngilapha nenkosikazi eyodwa uyinika nini uthanda inkosikazi yakho ubhizi uhamba ugxeka amakhosikazi abantu umabani naye inkosikazi yakho yakulindile la kufuneke ilingezo uthando inake umabani hayi kodwa umabani nangu umkakho njalo mina ngine believe yokuthi into ongayithandi yeke nje phuma kuyo inakelele ethandayo iphusha into yakho abalandeli banjalo ke mangabe ngabanaka kancane ungathola umlandeli wami ebusy nje analyze la nomculo angamlandeli umculo wami bayebeze bethu unomona ziyafona phela ezami zithi ingoma umculo wakho nje unomona wena umculo wakho nje unomona kahle ngoba mangabe nje sike sadlala wena nje kwesavuma adlala abanye sibezona bathini vele nje uvale yonke into that's why abalandeli bami ngeke ufika iplanation ibusy analyze nomuntu hlala ku TikTok ichaza ngomuntu nomculo engamlandeli mina ngiyobonda kuyena umlandeli wami loyo umlandeli walo umuntu am-analyzayo awum-analyze awuyinaki into ongayithandi into uma ungayithanda uyithandi awuyiki ngisho esitolo sayo kodwa abalandeli bami abakazizwa ingoma wena usuyizwile wena siyilalile wena siyagijima uthi uzoxeka
ayixakeki bafana lento le iyagqilaza lento bathi gqilaza online. So bafowethu cha amancoko nje kodwa umlayezo ophuthumayo kufanele kuye kubanikazi bawo labo kwabangxekayo abagxeka kakhulu uyama movement amo wonke abaqhubeke bekwenze lokho ngoba ukuba nikuthiwa mina babe ngeke abantu bangxekayo ngineshoyo ukuthi ngabe angikwazanga ukusebenza ngamandla ngaze ngafika la ngikhona uma ngaphela abantu abangxekayo abagxeka yonke into engiyenzayo kuyobe kuphelile ngami ngoba ngiyobe ngensenawo amandla okuphusha kakhulu ngiye phambili. So uma kungazi ukuthi khona lapha khona wena nje yonke into yami ngenzayo uyayixeka yonke into yami ngenzayo uyayixeka wokwazi ukuthi unginika amandla ngoba azikho inkothi emile zikhonkotha ngathi mina ungalindeli ukunconywa umuntu ongakuthandi mhla wanconywa isitha sakho wokwazi ukuphelile ngawe mhlanje wanconywa isitha sakho wokwazi ukuphelile ngawe umuntu onelungelo lokugxeka imisebenzi yakho yonke oyenzayo umuntu ongakuthandi mhla wanconywa yiloyo muntu wokwazi ukuthi indaba yakho kayisekho ngoba amandla siwathathe itheni zethu siwabeke emahlombe ethu siphakame ngawo wena osho noma yini ngami la ukhona osho noma yini ngami okwazi ukuthi ucontribute noma udlala indima enkulu empilweni yami yokuthi ngihambe ngithuthuke njalo ngiye phambili. Yebo. Ivale mfana.